cambuk sebanyak 25 kali di depan umum dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Terpidana atas nama Dedi Ismananda bin Bustami dengan nomor putusan 2, 3, 13, 14, 15, 17, 18. terpidana atas Algojo siap. 6, 2, 3, 9, 10, 17, 18, 19, 2. wa maulaha Allahumma qsim lana min khasyatika ma dan anak usia di bawah 18 tahun 26 atas nama Yusril bin Ramli banyak 22 kali cambuk. Allahumma ighfir lana dhunubana 4, 5, 6, 7. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22. 1, 2, 3. Dalam tahanan dengan total cambukan sebanyak 7 kali. Empat 7, 48, 49, 5. Tiga, 74, 70, 86, 87, 88, 54, 55, 56. 81. Stop. Ojo siap. 62, 63, 64, 65, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 12, 13, 14, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 43, 44, 45, 88, 89, 90, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Stop. Pak kasih minum satu di antara mereka itu apa? المتقون بتقوى الله وطاعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر